Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cya 2026 cyatangiye. Amaso y'abakunzi b'umupira w'amaguru bubagiye kwerekeza Mexique, Amerika ndetse na Canada. Ariko ubu hari abakinnyi bagiye kwerekezwaho amaso mu buryo budasanzwe muri iki gikombe cy'isi. Ndaje ngo mbakubwire n'ibigwi byabo. N'urutonde rw'abakinnyi 10 ngiye guhera kuri Lionel Messi, umukinnyi wa Argentine. Ibigwi bye ni ibihe? Lionel Messi ni kapiteni wa Argentine, yatwaye igikombe cy'isi muri 2022. Ashobora kuba ari gukina irushanwa rye rya nyuma ku rwego rw'isi. Nubwo afite imyaka 38, aracyari umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga budasanzwe kandi benshi bifuza kureba niba ashobora kongera kuyobora igihugu cye ku ntsinzi. Umukinnyi abantu bahanze amaso, baba Abanyafurika, Abanyaburayi ndetse n'abandi bo ku yindi migabane, ni Cristiano Ronaldo. Ni Umunyaportugal, yatwaye ibikombe byinshi. Ariko uyu mwaka birashoboka ko ari wo wa nyuma azaba akinira igikombe cy'isi. Abantu benshi bategereje kureba ese azageza ikipe ye ku mwanya wo gutwara igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Tubihanga amaso. Ronaldo aracyafite inyota yo gutsinda no kwandika amateka. Igikombe cy'isi ni kimwe mu bikombe bikomeye atigeze yegukana. Bityo iri rushanwa rishobora kuba amahirwe ye ya nyuma yo kugerageza iyo ntego. Undi mukinnyi ni Kylian Mbappe, uyakinira ikipe y'Ubufaransa. Uyu nawe azaba ahanzwe amaso. Kylian Mbappe amaze imyaka myinshi afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza ku isi. Nyuma yo gutwara igikombe cy'isi muri 2018, Mbappe arifuza kongera kuyobora Ubufaransa ku ntsinzi ndetse no gukomeza urugendo rwo gushaka ibihembo bikomeye ku giti cye. Hafi ye hazaba hari Ousmane Dembele, uyu nawe akinira ikipe y'Ubufaransa. Uyu aherutse no gutwara Ballon d'Or. Nyuma yo kwitwara neza mu myaka ishize no gufasha ikipe yo gutwara ibikombe bikomeye i Burayi, abenshi bategereje kureba niba ashobora no kuyerekana ku rwego mpuzamahanga. Erling Haaland w'imyaka 25 n'undi mukinnyi uri mu bafite izina rikomeye nawe uzaba hanzwe amaso. Azwiho gutsinda ibitego byinshi kandi irushanwa rizaba amahirwe yo kwigaragaza bwa mbere mu irushanwa ryo ku rwego rw'isi. Undi mukinnyi abantu bazaba bahanze amaso cyane ni Lamine Yamal. Uyu musore w'umunya Espagne aracyari muto ndetse abantu benshi bamwitezeho ibitangaza muri iki gikombe cy'isi. Uyu musore w'imyaka 18 gusa hari n'abamubona nka Messi w'ejo hazaza. Bityo igikombe cy'isi cya 2026 kizaba umwanya mwiza wo kwerekana ko ashobora kuba umwe mu bazasimbura ibihangange by'iki gihe. Abakunzi b'umupira w'amaguru kandi bazaba bari kuri Jude Bellingham. Uyu ni umukinnyi wo hagati w'Ubwongereza umaze kwigaragaza mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Ikindi, Abongereza bizeye ko azabafasha kugera kure muri iri rushanwa. Muri Brazil, Neymar Santos. Uyu ni umukinnyi abantu benshi baba bo muri Brazil n'abandi bo ku isi yose bazaba bahanze amaso muri iki gikombe cy'isi. Nubwo amaze imyaka myinshi ari umwe mu bakinnyi b'ingenzi muri Brazil, aracyafite inzozi zo kugeza igihugu cye ku gikombe cy'isi. Iyi kipe ihora ihabwa amahirwe yo gutwara, ariko iheruka gutwara hafi mu myaka 25 ishize. Nyafurika ndetse n'abandi bantu batandukanye bakunda Mohamed Salah, umunya Egypt, ni na kapiteni w'iyi kipe. Uyu nawe ari mu bazahangwa amaso cyane muri iki gikombe cy'isi. Uyu bakunze kumwita Mo Salah, amaze imyaka myinshi ari umwe mu bakinnyi beza ku mugabane wa Afurika kandi abafana bategereje kureba niba ashobora kuyobora igihugu cye mu rugendo rw'amateka. Dusoreze kuri Christian Pulisic, ni umukinnyi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu bazaba bahanzwe amaso n'abafana b'igihugu cye, cyane ko iki gihugu kiri mu byakiriye iki gikombe cy'isi cya 2026. Muri rusange, iki gikombe cy'isi cya 2026 kizahuza ibyamamare bimaze imyaka myinshi byigaragaza nka Messi ndetse na Cristiano Ronaldo. Ni irushanwa rizaba ryuzuyemo abagiye gukora amateka, impano nshya n'amarangamutima menshi ku bakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose. Wowe ninde uguteye amatsiko? Twandikire muri comment.